Kuri ya makuru ashyushye dukomeza kugaruka ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi turabategurira amakuru meza atohoje neza kandi agiye agerwa ko ngaha mu gihugu cyacu. Mureke rero dukomeze tubandanye tubageza amakuru meza kandi abashimisha kandi amakuru yayandi abanyura ku mitima yanyu. Ngaho rero mureke tubanze twiragize ko ibi byose kubera Imana turi buze kubigera ko mu mahoro arambuye kandi atohoye nkuko twashyize imbere cyangwa se twarongojwe imbere n'Imana. Mureke tubanze tubasuhuze turabaramukije mu mahoro y'Imana mpemu yera ndetse n'umwana wayo Kristo akomeze kubagirira imigisha kandi mukomeze kuronka imigisha y'Imana. Turabaramukije abandi turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye byinshi cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza kuba wajeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru aje arakugera ko byoroshe atangorane. Reka mbonere n'akaje ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates rwa Burundi Updates mukagezwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakayabageza ko mu buryo mutaronka ahandi. Ngeze ingingo nkuru kuri tugiye kugaruka ko muri aya makuru kugira ngo mube muyazi neza kugira ngo mwese mukomeze no kuyakunda no kuyashaka kugira ngo mujye muyabona uko bukeye nuko bwije 5 ndetse nta nkomyi imwe ibonetsemo. Mureke rero ndabibutse yuko ibingibi tubikorera abaturage kugira ngo tumenye neza aho igihugu kigeze tubabamenyeshe ndetse namwe mumenye aho kigeze. Mwe mudafise amateleviziyo namwe mudafise bimwe mu bibatuma amakuru abagera ko mu radio mufate amatelefone yanyu muce murafungura urubuga rwa YouTube hama murondere cyangwa se musacinge Burundi Updates. Aya ngaya ni amakuru ari bubagere ko 5 kandi nta nkomanzi. Ikindi kandi turaza kubamenyesha yuko aya ari amakuru yanyu kandi mwe muri abacu tukaba banyu. Ibingibi turabigaruka ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 igenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa 6 2025. Aya makuru rero aribanda kuki? Aya makuru rero aravuga kuki? Aya makuru rero agamije iki? Ndabateye amatsiko kugira ngo mukomeze kutwumviriza. Ngaho rero mureke tubasuhuze mwe muri Kibitoke, mu ntara ya Kibitoke. Mbonye munyandikira mumbwira muti kutadusuhuje bimeze bite. Ndabasuhuza rero mu Kibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Imakamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge ndetse naho mu Bujumbura. Mwese turabahaye mwiriwe muri aya makuru yacu twabateguriye ngaho ku muhora wa Burundi Updates. Babandi bakoreraho ari abahinga mu buhinga ndetse bakaba ari babandi banze ko guhishira ukuri cyangwa kunyegiza ukuri, ahubwo barongojwe cyangwa se barangaje imbere no kubahereza ukuri kujyanye n'ibikubera ngaho mu gihugu, haba muri politiki, mu myidagaduro, mu baturage muri rusange, muri rubanda ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Tukarebera hamwe ivyo uburongozi bwacu buriko burakora ndetse tukarebera hamwe no agateka kazina mu niba karimo karubahirizwa. Aya makuru rero uru ni urubuga mugomba kumenyera ko rurageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu kugira ngo mwese murace mumenya aho isi igeze. Twaje tubahereza mu bihugu bindi bitandukanye byo mu bisata ndetse no mu biyaga binini. Twaje tubahereza amakuru agiye atandukanye yanga ku isi kugira ngo mujye muramenya. Turagiye muri twihute rero tubandanye tubageza ko amwe mu makuru atandukanye. Noneho hakaba ari amakuru ariko arameneka cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turabwiye yuko imigambwe itavuga rumwe cyangwa se idashigikiye iyi leta cyangwa se uyu mugambwe uri ku butegetsi udashyigikiye ubutavuga rumwe n'ubutegetsi, ravuga yuko haratangazwa yuko iyi migambwe ishobora kuza kurondogora cyangwa se kurogoya aya matora bidatinze. Kavuga yuko aba ba CNL ndetse n'iyi mihari ya Red Tabara n'indi mihari gifatanyije na za FDL za M23 ng'amatora ngashobora kuba yarogorwa ni iyi mihari bafatanyije n'indi imihari itavuga rumwe n'indi migambwe itavuga rumwe n'uyu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. ngo naho ibyo tubabwira rero mureke dukomeze tubabwire kandi mukomeze kutuba hafi kugira ngo aya makuru mujye muyakurikirana 5 kuri 5 kandi intana rimwe ribacitse dore ko muri abacu tukaba banyu naho ubundi ibingibi byo ni ibyanyu 5 kuri 5 ngo naho iyi mihari cyangwa se iyi migambwe ya Red Tabara ndetse imigambwe ya Iprona CNL ndetse n'imigambwe n'imihari ya Red
Red Tabara M23 ikaba ariyo igamije rero kuba yahungabanya umutekano w'amatora agabandanyije nga mu gihugu cyo Burundi. Mureke rero tuze tubabwire uko bihagaze. Nekerezo rya 29 canke se n'icyenda ubwo M23 canke se M23 Red Tabara yatanguraga gupanga imyiyereko ndetse no gupanga uko amatora bazayarogoya canke se bakayakoramo imyidurunganyo bagatuma wenda aya matora atagenda neza. Aya matora rero nkuko biteganyijwe nkuko byavuzwe n'ibimenyesha makuru ndetse n'abahinga bakoranga mu gihugu cy'u Burundi bavuze yuko aya matora bidatinze nta kwirara uyu mugambwe CNDD-FDD ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bace bararondera ingene babungabunga umutekano uhambaye. Ibi ngibi rero bikaba byarageze kuri muri leta y'u Burundi bakavuga yuko ibi ngibi babyiteguye mbere yuko abantu batangura kubimenya, naho ubundi bitari ibyo ngo bazisanga hasi baciriritse canke se imigambwe n'iyi mihari yaciye ibihirika ubu butegetsi. Ariko ngo hamwe n'Imana ubutegetsi bw'u Burundi buravuga yuko atacyananira Imana, ikindi kandi atacyakorwa n'umwana w'umuntu ngo Imana itakivuze. Ibi ngibi ni amagambo yaturutse mu kanwa k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga yuko nubwo bimeze bityo imigambwe ndetse n'imihari ibiriko irarwanya ubutegetsi ibi bitazashira, ndetse no mu bihugu by'ibibanyi ndetse n'ahandi hose uba wumva bataka ko hari imigambwe n'imihari ibiriko itavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ikaba yashaka kubuhirika. Ibi ngibi rero yabigarutse ko abwira abanyagihugu ati mwebwe nimwigira impungenge kuko ikibazo cy'umutekano cyo ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragikemuye nyuma yo gukura ingabo 7,000 mu 10,000 yari yohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga yuko ibi ngibi rero atakintu bivuze usibye kurinda umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Ibi ngibi rero bikaba byavuzwe nyuma yuko bari bamaze kumubwira yuko iyi mihari n'imigambwe yapanze kuba yarogora iyi myiyamamazo ndetse n'amatora ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bikaba byari mu isesengurwa ndetse byari no mu igenekerezo ry'abakuru ndetse n'abajejwe umutekano n'abashinga amateka n'inteko igijejwe uburongozi muri rusange, aho yari yicaranye n'abantu bose bagize inteko y'uburongozi ikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze yuko ibi ngibi bitagomba kubakanga. Aba nabo bavuze ngo ese bibaye ari byo ibi ngibi kuko dushobora kuzabirokoka gute? Ibi ngibi rero nimwumve ngo byabaye ahubwo ni ibyateganywaga n'abajejwe ibiperereza ndetse n'abarebera hafi umutekano w'igihugu muri rusange. Bakaba bavuze yuko ibi ngibi bagomba kuvyitegura bakagotesha ingabo impande n'impande ndetse bagashyira n'izindi zitandukanye mu mipaka ndetse no hafi y'imitungo canke se n'amazu makuru y'amashinga amateka, amakomine, amaradiyo, aho hose bakaharindisha abasirikari batari bakeya, bakabashyira n'abapolisi batari bake kugira ngo ivyo byose bitazagerwaho muri gahunda yo guhungabanya umutekano. Ndetse ngo umutekano w'umukuru w'igihugu nabo bakawukaza bakawugira neza cyane bakawukomeza ngo nka yamabuye Gorogota mujya mwumva hariya muri Bibiliya. Ibi ngibi rero nkuko mwabyumvise ibi byaje kugaruka ko no kwanzurwa n'abajejwe umutekano mu nama yabereye Igitega aho mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu. Bakavuga yuko ibi ngibi rero bidashobora kugerwa ko n'uwari we wese kuko ingabo 7,000 zaturutse muri Kongo bakaba bamaze kuzigaba, bakaba bamaze kuzigenera aho zizaba zicunga. Bakavuga yuko bazarindira bamwe bakajya mu bisagara bitandukanye Gitega, Bujumbura, Rumonge ndetse n'ahandi hari igisagara ari ibisagara rwose bigiye bibitse imitungo y'igihugu. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'umukuru w'igihugu avuga yuko abashimiye cyane anabaye ikaze ko yanabahaye ishimwe ko babashije kuba bagize igitekerezo hama bakamuhamagara bagaca bakiganira ko. Ibi ngibi rero nkaho twabibabwiye CNDD-FDD nubwo harimo amatiku ndetse n'amakimbirane hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'uyu mushingamate n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Ndikuriyo Reverien, nubwo bimeze bityo ariko mu by'ukuri amatora arabandanyije cyangwa se ararimbanyije, aho ibi ngibi biza kugaruka ko n'ibindi bimenyesha makuru bitandukanye. Ariko mureke dusubikira aha turaza kuza kubabwira ingene baciye babyanzura. Ni muri ni radio yacu cyangwa se no rubuga rwa YouTube Burundi Updates rubagezaho aya makuru ashyushye 5/5 kandi akaba nta na rimwe rigomba kubacikako. Naho rero kuri irigenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa gatandatu nkuko mubizi muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi
habaye isabukuru y'umwana umwana wa Ndayishimiye Evariste. Uyu nguyu yitwa Jodar. Uyu nguyu rero Ndayishimiye akaba yagize isabukuru y'amavuko. Uyu nguyu akaba yahamagarije urwaruka ndetse n'abandi batandukanye kuza kwitabira iyi sabukuru y'amavuko cyangwa se iyi happy birthday. Iyi birthday rero y'uyu mwana bakaba bavuga yuko iri buze gukoreshwamo amafaranga asaga imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi, bavuga yuko uyu mwana ngamaze imyaka ye rwose atasabukuru y'amavuko bamukorera, akaba ariyo mpamvu rero ribuze kwizihizwa cyane. Urumva anniversaire y'uyu mwana araba ari ikirori cy'akataraboneka kiri buze kuraba kiruta icyo ubukwe. Hari kwibazwa ngo niba ari bukoreshe iyi ngengo y'imari igeze kuri miliyoni 7 mu gihe cy'isabukuru, umunsi yakoze ubukwe hazakoreshwa izi. Icyo ni ikibazo nari ndi kwibaza, nawe kibaze, tuze guhurira muri comment, subscribe kugira ngo aya makuru ajye akomeza kukugeraho mu buryo utaronka ahandi. Izi ngizi rero iyi ngiyi ni Burundi updates ikomeza kukugezaho amakuru kandi mu buryo utaronka ahandi. Mbere yuko rero turi buze kugera ku yindi ngingo, mureke nongere mbakumbuze mbaramutse, ndabaramukije mwe mutwe mwanyumvirije, ndanabahaye mwiriwe bivanye no mwari muherereye muri mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo mu by'isi, cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndanabahaye ikaze kandi mwisanze namwe mwibonye mwikaze mwe muri ngaha mu Burundi, Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, eka mbere namwe mwari mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nabibutse yuko nkuko nabibukije kare ko byari byiza ko wahejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru ajye arakugera ko 5 nkuko yakugeze ko mugabo, ndetse nabonera n'akaje ko kwibutsa yuko aya makuru uyatorezwa n'uruganda rwa Burundi update, ukayamenyeshwa n'uyu munyamakuru umuhinga ukorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi akayakugeza ko mu buryo utaronka ahandi. Ingingo nkuru kuri rero turacyazibabwira nkuko n'ubudi turi buze gukomeza muri aya makuru. Ntago nibagiye namwe mwari mwanyumvirije muri mu Kibitoke, mwari muri mu Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi ndetse namwe muri Mwaro, Gitega, namwe muri Rumonge, abo mu gisagara cya Bujumbura namwe sinabibagiye. Mukomeze rero mugubwe neza kandi mukomeze kubana nanjye mu ntega amatwi, nanjye ndabahereze amakuru agezwe ko ajyanye n'agateka kazi na muntu, kandi ayo makuru rwose ni ingirakamaro cyane, dore ko ibyo ntunze ari ibyanyu ndetse namwe mukaba muri abange. Ndabakunda cyane rero, mureke tuze gusubira mu makuru y'idonido ndaza kuba ndabageza ko mu kanya. Mugire ibihe byiza ndetse turasubira nyuma y'isaha ziri imbere. Murakoze cyane.